Yes, so mashabiki maitu kana mashabiki mai kaitu nene nye kwa masitu mbita Robert Mue wambe ndano mbita kala kama naka kuyo kama na umunde by the way tuno tanu akamba maitu yani kumwea umunde nikinene tunatu yetu ketelete matuku mainge chadhi kitwa Kamba Festival ni kwa tia ino niyo edition yambe by the way na tuno tanu umunde nundu tuitha tuimwetia siendo good yani ni introduction ni kanaweze kwithia by the way tuwakilia tuwe wano tuona mundu kuitwa Nteke ya Muthanga nevikie mena mrembo fulani by the way mrembo witwa Joan Mutheu me katika ni inatia pia naona mundu kuitwa Jackson Mutinda wa mwendano mwite Masekete yani akamba umundi tusuite kuno onakauni onambua yote tatiza lakini sisi ni kina nani sisi ni nani yani tuikona by the way nikenda kwenda nitwa mwetea some good news yani tuitha tumwetea live direct kuma katika venue ya mtangano wa munde venue ito hata Whistling Moran ikondo by the way kuno kambani lakini mashabiki maitu umunde ni namwikala na intrika ndaweza kwithia nitwa munenga siendo kile kanjo so ikala ni ina itu kwithia tuimondea updates on what is happening au sio ndukathiba za mundu wakwa yes. Alright, mashabiki maitu kana mashabiki mau kambani ni mutabisie umundi chathi nikienza yani chathi nikinene ona ndio na Facebook linge yusuite teno ya umundi na mashabiki maitu tolondo ni munde mutabisie ngamwete ya msanii after msanii na yuba ano utewa kwa nina yani Kamba icon mundu kuitwa Bosco Mulwa ni watu wende no kuna story nake mundu kuitwa Bosco karibu sana. Asante sana Mwa yani chadhi aumea nimeki chadhi na chadhi nikinembe pia chadhi nikiseo na nenda iwane chadhi na chadhi kine boya kikeka wakeli kana katatu kwa mwaka kila mwaka neseo mbaiko kwa mana na kotana nia na tuitane inengo sia imana sito onaitwa tumia teethu keiwa Bide ila walikabaya katika stage yani negwa kwa wonwa mbumbingi muno yani ka feeling ka wakewie ndi mutenya wa mwisho keu na uo monde na kewie carnival na ne miaka mingi pe miaka 10 na kindu kwa ene show that ile kuemulate wa na ile dhazibo ikatokoma nase Nundo be wathi wainie wasia maleuma mukamba na ina komana na kalubo banye kwanza namba ukakunda dise kana be lewe thokomania wo lewe ayetene paune bongo na mabalukete banini nundo lewe wake kamba ndo na represent wake langaleko ndino nangalamba ndino nangonza koto ndino na kena ndino na the kie kanoso we kie kwa ungaleko ni lewe na maele kotonanga Malewa la maito Malewa la mama Mukamba okay Mukamba no we sana ma lakini ela wathi njema elo taende njema Malewa make ala we sa mama wathi maana matuma kala matuko maingi ene mundu kuitwa Bosco Mulwa ni withito katika industry for miaka mbingi muno events ila uenda na event ya umundi nicha uona kina tofauti nene tofauti ya ila naona nene no monde kwetha netwa kwa tandwa ingi kila mondo ya sene komo na kila mondo na nebinda ya mbua siathi sila na the carnival kana ngaendo Mamba Village Mombasa nyendiao na ndumeano ando ane meana ni na mbua la yego ando ana ingi bewe mbua na nenga imoseo tawi dhito katika industry miaka mingi kwina makao meditwa maende ya katika mitandao ndisika nanu kwa manana mo na lakini ndole yako idho kwa manana mo nundu matukua kila mundu katika mitandao wako manana makawasu maybe aini ama itu maende ya kumangana kana maende ya kukitana kindu kiu kiosa hata nendo ni mono kwa ambaye ya Mukamba andu maikonza ni angumi kana makebe kana na nundu akitumio kiu nembangio sio kawini nenge na maini kawathi okamwe kao makwatania onde na ngemonyo twailo thinambe nundu ndio na mwini adui wonge lakini yupe adui ola tokita nake na tutakwatanite tokite nake teithio onde tokite takawa kwasia kwa ukawa Mukamba na Mukamba nendo ni nene na nembeko ona kwamba ile inge keka ni mewa ndo tiasia maile yakwa zatiende nae
kwa nete ega chama cha Ngai nete kwenda namo aini mebundisye kuwekania na kuciokeania nekana tukwate ngwatanio tukitia mo maithola ambao ni common enemy ene be binda twithitwe kwina nini ni kwithitwe kwina comments baya katika mitandao after aini maumia mbathi ukwithia ni mau compare wini wa matukwano na wini wa tene wini wa matukwano na wini wa tene webe tofauti ukona the bonana nondo wini wa tene wai wake tumi na mbathi siethwa na message siethwa na motao zitu kwetie mwebekano na kendo keta wanzeko na kusambania kwa wathi wayu wende muno ona gutwika I mwana siwe ta wethi ulu wathi wo munde you intellectually wo wende muno I mwana sina ideas sia si compose chao na yunondo sia nibeone akili yambe ya kuumangana kwa upe na tofauti nene muno ni mwini weba upcoming kana ni mwini weba unaliki katika industry oyu ngalikweno ya gospel ukuona aendene sana maybe utonyo munenga message aini ma gospel nyane bata mosioka Wilberforce na ne bata mielo nondo member disia woima na sia utane thia Ngai ite sia numangano kana metinangano ene otwende no minukililia message lo tono tabia mundu kwitwa Nicholas Kioko na Ricky B neba nekana chatheke tu chenda malata to kwa mwaka na nema man the venue nene ndiko asiano nini lakini maima the venue nene na maivari meki chathe ilobi meki chathe masako meki chathe ketui na maimi ni amakuweni ndongo sito sio kamba ni tuisa ni sida sio kama na interview no ya mdhanano wa munde message ya kukula kwi ndongo neba nya ndongo sito sia makuweni na sia masako sia ketui na mwingi nenda umatabia kana nengwenda manze ubesie arambe bando zuni ende na kweyomba ni retirement na ndiko na tangasio kailobi na nondo nye ni brand na public figure ya makuwene muno makuwene momba na mando we meyo ya wathi nena tongo ya Seobe Rose Museo nena Governor Mutula Junior na nena mheshimiwa Manzo baune na mwengi wa Mutuse na lange ingi meyombanye mambo mbanye neno keritaya ne bwata mundu wa umete ilobi na ta mundu we ando ela na thukumete kwe piracy na nyandia make money ebinda yene try lo make money now thina kwa na iwe tango ye mama ndondo meombeka osino tomani museo wakuma wala be mundu kwetwa Bosco Mulwa so mashabiki maito otolo nuni ni mutabisie umundi tuibano mpaka kuikuache nikulite maundu nesa ngamwete ya msanii after msanii ngumwete ya shabik after shabik so mashabiki maito mwekadhi basa so may God bless you, may God bless our Kamba nation.